دفي بولتاني دا جامي بشكي مزن بشكي جرينك بدن عردهجي لي بيجومان لكيلاكوي هناك بويارين جريداي عردهجي جي تشدبن بويارين سياسينا مثلا في عردهجي جرمية كسفك خستا نافا بيواندين دنافرا تركي او امريكا دا لي هنجي برسكريكن جالكي كورد نافرا هردو آليان دا هنا او جي پشتگیری امریکا یجبو هسده او یپگه ترکیه هناك جاران اشكرا امريكا بناف دكا هناك جاران جي بيكو امريكا بناف بكا و بپشتگیری تروریستان تینا زمان جبركو الجور انقره يبقى وهسده دجمني وانن تروریستن لامريكا وها نابينه امريكا يبقى وهسده وكهف بيمانك سركه دبينه دشر الدجي تروري بطيبتي الشر الدجي داعشيته دماك وزير دروية أمريكا أنتوني بلينكن لتركيا سردانا دورين عردهجه كر ولقال وزير دروية تركيا موجود تشاوشولو كونفرانسا كروجنمافاني بريفبر دوي كونفرانسي دا روجنمافانا جو بلينكن برساي هسده ويبقى كرن لبلينكن وكاكو قد برسنا بيستبن قوت اوي آليكاريين خوش بو قربانيين عردهجه بردوام بكن أنتوني بلينكن دستردن خود با نافچین زراردیتی جبر ارتهجه لترکیه و پیشاندان حفظوزی خود جبه پرسیاری رزگار نبو که چما واشنطن بردوام هواهنگی لگل şervanên hesede dike. Karşı başka bir terör örgütüyle işbirliği yapmanın بباوریا ما هب آهنگی لگل رخصتنک تروریستی بو روبروبونا رخصتنک تروریستی یادن شاشتیه کمزنه تشتاته گوتن پکه و یپکه شر داعش دکن اثبات بویا گو نراسته ام راست نابینن گو اندامن ناتوی بخوا شر داعش نکنو ل شوناوی هفکاریان پشتوانیا پکه و یپکه بکن گو دمنه منه وزیر دروی امریکایی ته برسوک زلال جالی خوان ندا کو به بسدمان نهشتنا دلگرانین ترکیه به کمانی دسبا روژه نزیک ده. ام gelekî baş بۆ dilgeraniyên rewa yên Tirkiye derbarê sînorên wê yên başûr da dizanin. Wek çawa Tirkiye dilgeraniyên me yên rewa û ewlekarî yên hevbeş derbarê Daişê dizane. Em dikarkirina jenîzîk ve bû nihiştina her du dilgeraniyan berdewam dibin. Lê bû niha em her du alî balê dikişînin ser alîkariyên mirovî bۆ xelkê Sûriyê ku wek xelkê Tirkiye gelekî xirab ji destê erdhejê mana asê û em bi hev re jî kar dikin bۆ zêdekirina alîkariyan da ku bighe destê wan. Tirkiye ji 2016 ve sê operasyon li Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê kirine. Operasyona yekem de sebaxa 2016 de bi navê Mertala Feratê بۆ کۆنترۆلکردنا سنوورên Cerablos Hezazê bû ku di destê Daişê de bûn. Operasyona duyem destpêka sala 2018 bۆ kontrolkirina Efrînê bi navê Operasyona Çiqla Zeytûnê bû. Operasyona sêyem di cotmeha 2019 de bi navê Kaniya Aştiyê bۆ kontrolkirina sınûrên serê Kaniyê û Girêspî bû. Tirkiye zêdeyî salekê dibe li benda vê yekiyê ku her yek ji Kobanê, Minbic û Til Rifetê jî kontrol bike. بریا وان 3 کیلومتران تمام دکه که وکه نافچه آرام لسر سنور خواه بناف دکه. سردانا بلینکن بشک دلگرانین ترکیه نهشتن که پیوندی آوه به آلین مروی هیا. لیتشتا پیوندی آوه به پرسا شروانان هیا چاوش اغلو گوت پیویست ناکه هر دو ولات لبنده کاراساته که خوزایی یادن بن حتی که دلگرانین هفدو چاره سر بکن. شام ده که هفبش یا آژانس نتوین یک بوی به هم آهنگی لگل تیمین رزگار کرنی الوی داره سردان جندریسه کرنه چونه عزازه جی لجندریسه آلیکارین پژیشکی کو جه ریکخستنا تندرستی جهانی ورگرت بون را دستی نخوشخانه وی باجارو کی کرن دکتور کی نخوشخانه جندریسی دبیجه جه دست بیک عرض هجبه وان هول دانه همو برینداران ورگرن درمان بکن در فتن وان زیده تنبونه پشتی جندریسی شاندان توین یک بوی چو نخوشخانه عزازی روژا سیشم در باسبوی جی نتوین یک بوی داخوازه کم کرنا 397 میلیون دلاران جبو آلیکاریا قربانیین عردهجا لسوریه بکه کربو لحطانها اوپرا
نهاتنا کوم کرن. شاندکه هفبشا آژانس نتوین یک بویی به هف آهنگیا لگل تیمن رزگار کرنه سردانا جندرسه دکن. نحن من بداية الزلزال حاولنا أن نستقبل جدسپێک ئارتهژێڤە مەهەوڵدا هەموو زراردیتیان وەربگرن ژبەر تەنێ ئەف نەخۆشخانە لە جندرێسێ هەیە مەهەوڵدا بە شیانن خۆیان کێم ئالیکاریە هەمویان بکەن ئەم هەوڵ ددن هەموو برینداران دەرمان بکەن و برینان بپێچن. پشتره شانده هفبشا نتوین یک بویی آلیکارین پزیشکی کج ریخستنا تندرستی جیهانی ورگرتنه پیشکشی نخوشخانه جندرسه کرن. ددمه که ده که تیم رزگار کرنه لسرکار خوی را کرنه کاولان بردوامن. هینجی خلک جندرسه بحثا دما ارتحجه دکن. دمجمير شارو حفدة دقبو زاروكين من لقاطع جور رازايبون ما هز بعد هجيكر بشتراس بوم وقاطع جور وبسر مدى بخواري لمن ديد زاروكين من رفيان آباهية لبران برما هرفي أم دبن باران سرماء وبروس كيدا دركتن الكتريك جي قطبو شانده نتوین یک بویی سردان نخوشخانه عزازی جی کر. روژا سیشما بوری جی نتوین یک بویی داخوازه کمکرنا 397 میلیون دلاران ده سه مهانده بو آلیکاری زرار دیتین ارتحجه لسوریه کربو. محمد الحواري بردفك يونيسف لرجلات نافينج عمان پایتخت اردن میوانه منه بريز الحواري بخيراتي بس بيكت خازم بزانبم و چه آلیکاری پیشکشی اردهجا قربانیان اردهجا سوریه کر الزلزال كان لدينا شركاء موجودون على الأرض في الداخل السوري وكانوا مستودعات لنا هندك كوجهن ما ين إمرجنسي هبون وهندك كلوبل تدا هبون لوان كوجهان بعد دسبيكي وما كلوبل شانتنا نافشين زيانمنت ونها كلك جرينجا كو آوا وخورني بيتا دابين كرن چونك روشانا بركاز زيده مزن بيويست وان به آوه هیا لباکور روشاوای سوریه بتبتیجی لإدلب روسا گلک نافچین سلامت هاتنه چکرین بو خلکه بتبتیجی بو زارویان داکو بهنه بواستن داکو روشاوان درونی آرام ببع و بهنه پاراستن. الكثير من الأمور الأساسية قالك تشتن سرطاي يعني سركي وكو بيدفين وكا خوارنه و آوه ای هاتنه و گواستن و هر وها کلوپلین خو گرم کرده و کو جلکان و سوتمانیه هاتنه دابین کرن ابو وان خزانی کوزیان پیکتی هر وسا هر سنگاندن بو خانه و دبستان دیده کرن جندريس يعني جعفريني نعم تم الوصول إلى بله ام گهشتین همو نافچیان و کاروان نتوین افگرتی گهشتین همو جهان برای آوان دروازان اوین هات نوکرن او کاروان در باز بونه هندر و محاول ده کب گهین همو نافچیان برای هفبشین خوا ین یونیسف او جی هندک سازینه و هندک ری خراون دست دایه به بريز الحواري خلق بمرض كفن بيوانديه دبيجن يو ان يعني سازيان يو ان د پیشکش کرنا آلیکارین لزگین دا گلکی خمسار بویا المصيبة كبيرة جدا. كارسات اگه زور یا مزن بو اف كارسات چه بوی گلک مزن بو و هندک زحمت بو با آواکی گنجاف و با آواکی بلس یارمتی بگه هن خلک مالا خو جان خوش دزن اوند جاره که نیا کو خلک روبروی آوربون دبن 10 سال در باز بوی دا او پیدوین کو مهبون سرباری وچند کو هنه بشا يعني بشكا هموانا كان چون كاب كارسات زده مزنه بروچن ديجي نتوين هفگرتي نزيكي 400 مليون دولاران كوم كرنه بو
و چنده که دماوی 6 ماهان دا همو پیداویستیان دابین بکه هرچی نبه دا که بو 3 مهن دست بکه یان وان 3 ماهان پیدوین سرطایی بو خلک زیانمند دابین کم زانین که خلک خواجهی دتورانه و رازینینه مالین خوش دزدانه جان خوش دزدانه کسوکارین خوش دزدانه و چاوری زیده تر دکر لبراستی چند دبستان دوی عردهجه دا ویران بونه چند خواندوان جه خواندن بی پارمانه إذا تحدثنا عن الشمال السوري فقط اگر باس لباکوری بکن نزدیکی 400 حتی 520 دبستان ناین بکارانین یان کو به تواهی حرفیانه یان جی تک چونه و زیدری 2,400,000 از خطابی لباکور سوریه زیان گهشتی وان جبر بوملرزی و ارتهجه زیدتری 1,300,000 خواندکاران بری ارتهجه جی پیوستی آوان به یارمتین خوراکی و تندرستی هبوش برکو روبروی چندین نخوشیان دبن وکو کم خونیه اونها جی اف جماره 2 هنده زیده بویه و ما نواندین خواند برز الحوالي تحصى آلیکاری 400 مليون دولار کر او آلیکاری و چوا وره بلاف کرن و کنگی وره کوم کرن المبلغ عندما أطلقته الأمم المتحدة اف گوشمکو نتوین اگرتی راگهاند هاتی تایبت کردن بو آلیکاریان اف آلیکاریا جی بو خوراکه و بو کرپلین دنین سرطای وکا پرورده و گوهاستنا آلیکاریان و دابین کرنا پناگهان هر وسا پشتگیری کرنا جرخانا و نافچین زیانمند بوی اف بانک گوازه یاکو نتوین گرتی بریا سکرتری گشتی انتونیو گوتریس بلاف کریم بوی چندیه داکو همو پیداویستی بهن دابین کرن او نبتنه تایبت به یونیسف و خوراک یانجی سازی خوراک جهانی لی همو آژانسن دناوا سوریه دانه دی به هفرا کار بکن دا کوی آلیکاری دابش بکن و چه واده هتا کام کرن اف ولاتن کو بخشرن پاره دادن اف ولات دیوی پاره دابین کن و هر وسا اف رکراون مازنین فسکدن گرینگ های بری خاطرش کم خوازم زاروکین واندابوی هند وی عرض هجیده رقمك الجماعية في الحقيقة نحن لسنا بصدد اليوم براستي نها ام نگش نوچندك وان زاروان دست نشان بكين و پشراز میکنه چند جوان اجدست مجونه لی پیش بستن بوان آمارین که ناوند تندرستی دبیش نمه گلک جزاروان هاتن رزگار کرن اونها جی او خیزانن که هن زیان بروان کتیم دست بکریا زاروان خواه دبینن و بنف جم خواه و نتوین اگرتی جی افالی کاری راگهان دیه دا که دماوی وان سه ماهان دا همو اوین کو هاتین وندابوین بین دیتن و افزاروین کو کسو کارین خوشی جدست دانه آلیکاری وان بیتا کرن و بیتا بریاردن که آیا وان ده پیوستی به خیزان اکتن هبن یان جی بهین افگاستن با جم خزمو کسو کارین وان و ناوندین کمالایتی جواکی ده وی کاری رابن دا که وان خیزان بگهینن هف و حتی وید میجی ام کارن هیچ ماره که دست نشاکری راب گهینن محمد الحواري بردفك يونيسف لرجلات نافينج عمان پایتخت اردنی میوانه ببوی نتوين يكبوي نه كاميون آليكاريين مروفي شاند تاخن شيخ مقصود و اشرفية ين كردنشين لحلبه هيوا صورة سوري او آليكاري در باسی هر دو تاخان کر آلیکاریش چه پیکتش؟ چادرم پیکتش، بطانیانش، دوشگو، جلو برگین زاروکان. کمیته هاورچونه لشیخ مقصود و اشرفی دبیجه
و او آلیکاری دست پیک هفته یا به لسر قربانیین عردهجه وره بلاف کرن جه آلی اکیدم و انجمنا وان هر دو تا خان ده بیجه هین 10 تانکرین مازوته ین که ریوبری خسر شاندنه نگیشتی وان فرقه چارم ریناده او تانکرین مازوته در باسی هر دو تاخین کرنیشین اشرفیه و شیخ مقصود ببن پنج کامیون آلیکارین که پارێزگاها هەولێرê ji bo qurbaniyên erdhejê kom kirine di deriyê bab el Selamê re derbasî Bakurê Rojhilatê Sûrî bûn. Ew alîkarî ji cil û berg û tiştên xwarinê û bettaniyan pêk tê. Alîkariya xelkê Hewlêrê ji bo Wezîrê Darayî Hikûmeta Demkî ya Opozisyona Sûrî Abdulkerîm Misrî hate radestkirin. مساء أمس قافلة مساعدات ما دوه ایواره کاروانه که آلیکارین مروی جه حرم کردستان عراقی ورگرد. بناوی حکومت دمکی یا سوریه و گل سوریه سپاسیا گل و حرم کردستان عراقی دکن. کل کلک آزیان دیتین اردهجه بناوچه رزگار بوی ین سوریه راوستیا و کردستان عراقی و گل وی یکم آلی بون که آلیکارین مروی شاندن. ام سپاسیا آلیکارین وان دکن. ام هیویا آرامی و پیشکتن حرم کردستان عراقی را دخوازن. با آلیکارین وان ام کیف خوش بون و ایشا ما کیم کرن و مورالا ما بلند کرن ام گلک سپاسیا وان دکن